Arohanui to oku ingoa ko Sarah Moulton au he poki o te henua nei e o te ao nei. Ka uru mai, ka uru mai. Io he pahono atu I te ui o te ngā nuu nei. Mo oku te ai he Rapanui he meenehenehe tahi o te ai ko te henua nei ina o roto I te ao taatoa, to ona hauhaa, to ona reo, to ona hauhaa hakare mai e te tupuna. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.